Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Бүгінгі 14-ші декабрь 2022 жылдың ертеңмененки курстар сіздермен танышабыз. Ертеңменен курс қандай болды екен маалымат береміз. Бізден алса лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар, негатив жазып қойыңыздар. Жазып бүгін бірінші Финка банкқа келдік. Финка банкта қанша екен сол жерден көрішеміз. Қайсы жерде болса да лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Каналда сізден көрсетіңіздер. Biz birinci Finka bankaya geldik. Finka'da 84 son 70 dolar, 80 90 son euro, 134 rubl eken unuttuğanlar. Finka bankta şondayken başka yerden görüşüyoruz hazır. Unuttuğanlar Kapital bank'a geldik. Kapital bankta 85 son dolar, 90 son euro, 133 eken bu yerde rublç, 130 eken unuttuğanlar. Bu yerde salardan eken unuttuğanlar. Bu yerde 85 son dolar, 90 son euro, al yerde 1000 rublin 1360 son olurken 1360 son olurken bu yerde daha kişine rublardan alırken onlar. Finka bankta sal küçük durarken onlar biz neye geldik? İslam'a geldik. İslam'da 85 son dolar, 90 son euro, abi son 35 yarım dinleken bu yerde onlar rubil bitti Finka bankta küçük eken. Kalan yerlerde arkalı eken unuttuğanlar. Unuttuğanlar şunu okutqa jönөтөр kanal sizlerden koşuşat. Dayıma bizimle bir olыңыздар. Аманшылықта koşuyor, tinç болыңыздар. Өлкөбүздө оору болбосун. Okutqa jönөтөр kanal dayıma sizlerden koşuşat. Bizden alsa like, комментарий жазып қойыңыздар. Көрүшкүчө, tinç болуңуздар. Аман болуңуздар. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Görüşürüz.